Hello, my dear students and friends. Welcome to my channel. My name is Nat. I'm an English teacher. Let's start. My school sings. This is my school desk. This is my school desk. Это моя школьная парта. Bu mənim məktəb masamdır. My desk is brown. Мой стол коричневый. Mənim masam qəhvəyidir. Qəhvəyi rəngdədir. Мой стол коричневый, да? My chair is green. Stulum yaşıl rəngdədir. Мой стул зеленый. I have got a pencil case. My pencil case is blue. У меня есть пенал. Мой пенал синий. Mənim qələm qabım var. Qələm qabım isə mavi rəngdədir. The rubber is pink. Резинка или ластик, можно сказать, розовая. Pozan çəhrayıdır. The pen is orange. Ручка оранжевая. Qələm narıncıdır. The pencils are yellow. Karandaşı желтые. Sadə qələmlər sarıdır. Belə. The book is purple. Книга фиолетового цвета. Вот на первом рисунке, да? Kitap bənövşəyidir. The ruler is gray. Lineyka seraya. Xətkeş bozdur. The scissors are black. Ножницы черные. Qayçı qara rəngdədir. The glue is pink. Клей розовый. Yapışqan çəhrayıdır. The pencil sharpener is red. Точилка для карандашей красная. Qələm yonan qırmızıdır. The school bag is green. Школьная сумка зеленая. Məktəb çantası yaşıldır. Это то, что касается нашей первой картинки. Да? Теперь переходим сюда. This is my school desk. Это моя школьная парта. Bu mənim məktəb masamdır. My desk is brown. My chair is brown too. Мой стол коричневый, мой стул коричневый тоже. Mənim masam qəhvəyidir. Mənim stulum da həmçinin qəhvəyidir. I have got a pencil case. Mənim qələm qabım var. У меня есть пенал. My pencil case is red. Мой пенал красный. Mənim qələm qutum qırmızıdır. The rubber is pink. Lastik розовый. Pozan çəhrayıdır. My pen is red. Моя ручка красная. Mənim qələmim qırmızıdır. The pencil case нет. The pencils are orange. Karandaşı оранжевые. Sadə qələmlər narıncıdır. The book is yellow. Kniga желтая. Kitap sarıdır. The ruler is green. Xətkeş yaşıldır. Lineyka зеленая. The scissors are gray. Ножницы серые. Qayçı bozdur. The glue is purple. Клей фиолетовый. Yapışqan bənövşəyidir. The pencil sharpener is black. Значит, точилка черная для карандашей. Точилка для карандашей черная. Qələm yonan qaradır. The school bag is blue. Школьная сумка голубая. Məktəb çantası mavidir. Vocabulary. Desk, parta, masa. Chair, это stул. Pencil case, penal, qələm qutusu ya da qabı. Rubber, это lastik или pozan. Pen, ручка, qələm. Pencil, karandaş, sadə qələm. Book, это kniga, kitab. Ruler, lineyka, xətkeş. Scissors, ножницы, qayçı. Glue, это клей, yapışqan. Pencil, sharpener. Это точилка для карандашей, qələm yonan. School bag – это школьная сумка, məktəb çantası. Ну вот так, мои хорошие, и сегодняшний урок я тоже хочу завершить. Я надеюсь, вам нравятся мои видео. Если это так, лайкайте и не забудьте поделиться этим видео. Увидимся с вами в следующих моих видео. Пока, бай.